Om Sen Parayom Lamre. Gunung kunci, kunci na duluan, sakitang sakitang. Nak, cika nak. Makasih buat mah. Mana cika? Wayang tos selesai lain kah? Mana cika. Cika, mana nak cika nak? Betul mah. Saya nggak mau mendengar. Allahu Akbar. Kau langsung tahiyat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Amin. Fatihah. Ini kalau bak. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahul azim. Pak, mga kumang sekolah dulu ya. Ingat ya nak, saya katakan. Apa itu ngajar ya? Dong, semangka teka, nakana makakasih lah dong. Ba, kumang sekolah ba. Assalamualaikum. Salam. Gulaku melak, mata arinya Pak Alos. Lengka kene, mulai dari compok, ngebetas ben sajuta pangarep. Ajalan on laun, tapi pas taretan laka tingkel, kak berkak nambeng kancah. Sabab sekolah tak cukup tujuan, tapi kebagian seyantos. Lebet sabe saya biru ngoleng mata. Angin ngempus ngebe aroma rebe benepun. Careta ngaler, gele aswara. Saben lengka nyerat kenangan seta elopa. Sampai dek sekolah kelas ampon rame. Suara cerita saling nyemput, suara canda saling nyareh. Berkak cerita ben acara bareng. Ngabangun impian dari meja sesederhana. Lonceng ampun amunye, tante Paleman pon aswara. Dek jompo salam dek ring sepo, kak dinto kebiasaan. Kebiasaan sebagus, tak abangon bangsa ben iman. Sampai dateng kanca, sepaji keluar amain sareng kanca etanian. Suara humpimpa, suara saya tak pernah mate. Tiko-tikan ngacari nyare, ngetek sopaja tak temui, sareng nyare sopaja etemu. Bentengan ngacari kompak ben bengal. Kompak aja guys ika andi. Tor alaben de orang sing ngalak di abak tibi. Kompak aja ge nabeng
sareng abereng sareng kanca. Kopian ngoleng elangi, ngebe impian satengki elangi. Laki ben bini tak pidah, kabagian kampung milik sateja. Mata are mulai toron on laun. Bapak detengoni ben senyuman, tapi are tak langsung ambu. Ngebe Quran, ngelangkai jalan dek masjid bareng teretan. Zaman oleh aube, dunia oleh modern. Tapi selama suara gelek pakun ekeding kampung, selama salim ke orang tua tak pernah lupa. Selama masjid pakun denyak lengkah anak-anak, matur pakun teti matur. Sabab tradisi benih sekader cerita. Tradisi Kak Dinto nyapa, seteros jaga, seteros warisaki.